Mislim da će ova beseda među vama da ima poseban odjek ovako i značaj. Tako da mi je velika čast što govorim na Palama u gnezdu Sokolovo. Ove godine navršilo se 60 leta, otkako je u Ćeliji u Sremskoj Mitrovici pod teškim teretom svoga vremena preminuo jedan veliki čovjek. Otkako se ugasio jedan honestum vitae, jedan častan život. Te 1951. u zatvoru umire doktor Dragić Joksimović. Velika većina vas, siguran sam, nikada nije čula za ovog čovjeka. A on je, drage kolege, po mnogo čemu bio blizak nama. Bio je pravnik. Pre Drugog svjetskog rata jedan od najboljih studenata Beogradskog pravnog fakulteta, koji se naročito isticao po svojoj besedničkoj veštini, a kasnije postao izvrstan advokat. Ali zašto bi jedan ovakav čovjek svoj život okončao u tamnici? Sigurno se pitate. Kako li je skrenuo sa tog sjajnog puta na kojem se nalazio? Vidite, nije on nikuda skretao, nego se veliki deo sveta tih godina našao na jednoj strašnoj stramputici, čije posledice osjećamo i dan danas. Taj svet, ti zabludeli ljudi, gledali su kako se general Dragoljub Mihajlović, prvi gerilac u Evropi i svetionik borbe protiv nacizma, po okončanju rata i pobede onih koje je nesebično pomagao, izvodi pred staljinistički sud jugoslovenskih komunista. Oni su ga optužili da je za svo vreme tog rata radio protiv svog naroda i težio da održi nacističku okupaciju i da skrši otpor koji su po njihovim rečima samo partizani pružali. U takvoj atmosferi linča i pobedničke nemilosrdnosti na Dragića Joksimovića palo je to istorijsko breme da stane na branik pravde kao generalov branilac. Znao je tačno protiv kakvih sila se svrstava i nalazio se pred teškim izborom koji će dramatično promeniti njegov život. Zapadni saveznici znali su tačno kako je i šta činio general Mihajlović, kao ministar vojni u Kraljevoj vladi i vrhovni komandant jedine priznate jugoslovenske vojske u otadžbini. Znali su, dakle, koliko je velika i besmislena kleveta novih jugoslovenskih vlasti protiv njega i ćutali su. Jugoslavija se nalazila u Staljinovoj sferi interesa i tako je čovjek koji je spasao 500 američkih pilota sigurne smrti ostavljen u utrobi zveri koja je likovala nad svojom pobedom. Izveden je pred sud onih koji bez 300.000 sovjetskih vojnika koji su 1944. preplavili Srbiju ne bi nikad imali to morbidno zadovoljstvo da u srpskom prestolnom gradu ponižavaju srpskog junaka. U sudnicu je stupio iscrpljen, bolestan i slomljen od godina u šumi, mučen i prebijan od agenata OZNE, izdan od saveznika i kraljeve vlade. U velikoj sali pešadijskog učilišta, u kojoj je ovaj najodlikovaniji srpski oficir pre rata podučavao pitomce, sada ga je čekala razularena gomila koja pljuje, psuje i vređa pri svakom njegovom obraćanju. U optužnici, pored njegovog, našla su se imena takvih velikana kao što su Slobodan Jovanović i Lazar Marković. I mnogih drugih. I onih koji su zaista sarađivali s okupatorom, ali i onih koji bi takve ubili da su ih ranije sreli. Svi izjednačeni jedino strahom koje je nova vlast osjećala od njihovog samog postojanja. Utučenom generalu Mihajloviću borbeni duh vraća njegov branilac, čiji je karakter sijao u sudnici svetlošću pravednika, čiji je glas razobličio svu bedu laži koju su svi drugi školovani pravnici tada hranili i zastupali. Ali advokat Joksimović nije mario za njih, niti za gotovo 1000 ljudi koji su se takmičili ko će glasnije da urla i teže da ga vređe. On se vodio zapovešću iz druge knjige Mojsijeve, koja glasi: ne idi sa množinom na zlo i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda. Kako ove reči odjekuju već 3500 godina kroz vreme i postavljaju pred sve ljude, a naročito pravnike, tu veliku i uzvišenu dužnost da ne izvrću pravdu.
Samo malo je ljudi kroz čitavu istoriju koji su dorasli ovom zahtevu koji nam Gospod postavlja. Dragić Joksimović će zbog svoje viteške odbrane generala Mihajlovića platiti ogromnu cenu. Iako mu je optužnica dodeljena samo 4 dana pre početka suđenja, iako mu nije dozvoljeno da izvodi spašene američke pilote kao svedoke i nije dobio dokumentaciju potrebnu za odbranu, on se u postupku držao lavovski. Dok su se tužilac i sud zajedno trudili da ga spreče da iznese bilo šta u korist optuženog. Prekidali su ga, određivali pauze, oduzimali mu reč, huškali publiku protiv njega, a na kraju se koristili falsifikovanim dokumentima. Ali i pored svega toga, istina je isijavala iz sjajne završne reči kojom je pravnički besprekorno potukao optužnicu i posramio njene tvorce. Zbog svega toga usledili su mu teški dani. General Mihajlović je osuđen 15. a streljan 17. jula 1946. godine. Ali muke njegovog branioca tek su počinjale. U glavnom partijskom listu Borba, u tekstu pod naslovom Odbrana izdaje i kleveta slobode, nazvan je izdajnikom, čija odbrana zločina proizilazi iz duboke mržnje prema svim narodima Jugoslavije. Najmoćniji čovek u zemlji, samozvani maršal Tito, izjavio je da nove vlasti prema ljudima kao što je Joksimović ne smeju imati milosti. Zna se, dragi prijatelji, šta su značile ovakve reči u novoj demokratskoj Jugoslaviji 1946. godine. Najpre mu je komisija za advokate oduzela pravo da se bavi svojom profesijom, a zatim je uhapšen zbog slušanja stranih radioprograma i učestvovanja u političkim razgovorima. U montiranom procesu osuđen je na 3 godine teške robije uz prinudan rad i gubitak građanskih prava i penzije. To je cena neustajanja sa množinom na zlo. To je zahtev koji pred nas postavlja pravda. Da nas se svi odreknu, da nas nepravedno osude i ponize. Umro je, dakle, taj mučenik posle 3 godine teške robije, jer mu nije pružena adekvatna zdravstvena nega kao srčanom bolesniku. U memljivoj ćeliji u koju su ga stavili samozvani narodni heroji, skončao je jedan od najvećih pravničkih umova svoje generacije i istinski junak svoga doba. A sa druge strane, tužilac Minić je mnogostruko nagrađen za svoju ulogu u sramnom beogradskom procesu. Obavljao je gotovo svaku funkciju u novoj vlasti i umro u dubokoj starosti 2003. godine. I sada se vi pitate, pa gde je nagrada pravedniku? I mislite da su ovi krvnici Titove Jugoslavije možda bolje prošli od njega? Da bi Dragić Joksimović takođe imao dug i hvalospevima ispunjen život u novoj državi, da im se samo priklonimo. I upravo ste, imao bi, ali po cenu svog obraza, svoje časti i svoje duše. Nekim ljudima je to mala cena da plate, jer te stvari slabo vrednuju. Ali Dragić Joksimović je bio čovek odgojen na svetosrpskom duhu i kosovskoj etici naših predaka. On se stalno opominja upozorenja Jevrosime majke da je bolje svoju izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. A to je naš narodni pesnik od Hrista naučio, jer nam on poručuje kakva li je korist čoveku ako i čitav svet zadobije, a dušu svoju izgubi. Da su ovo večne istine svedoče i reci sudije Đorđevića, koji je predsedavao u veću koje je osudilo generala. On je pred kraj svog dugog života izjavio: ako ikad dođe do razgradnje nove Jugoslavije, obelodanit će se koliko smo kostiju nevinih mi sudije ugradili u njene temelje. Umirem grešan, bio sam običan sudija smrti. Jasno je, dakle, da ovi ljudi nikako nisu bolje prošli. Ceo život nosili su teško breme svog greha i ignorisanja savesti. Doživeli su da vide njihovu tvorevinu utemeljenu na kostima neistomišljenika kako se raspada u krvavoj kataklizmi. Sve u što su verovali i čime su branili svoj zločin nestalo je preko noći. Tužan je i bedan taj njihov dugi život bio. A Dragić Joksimović će večno biti žitelj nebeske Srbije. Njegova nagrada su ulice koje nose njegovo ime, dani Dragića Joksimovića koji se održavaju u njegovom rodnom mestu, pa i ovo moje izlaganje. Za sobom je ostavio uspomenu na časno proživljen život
koji će biti uzor budućim generacijama i za koji svaki mladi pravnik mora znati. Jer nikada se ne zna kada će neko od nas ponovo tražiti da budemo sudije smrti. Da prinosimo svoju profesiju i njenu čast na žrtvu nekom novom, obesnom i tiranskom sistemu. Ako taj dan ikad, ne daj Bože, ponovo dođe, setite se ove moje priče. Setite se Dragića Joksimovića i budite nepokolebljivi zastupnici pravde i istine. Jer su blagosloveni izgnani pravde radi i njihovo je carstvo nebesko. Amin.